Anyang aki din! Agba-vlog mo't gaya mong dakwin ni kinilakay na, Mari Karen. Anya nga iti ibublog da, Mare. Agkantada sa da i-video. Isuti ipopost da iti Facebook. Amo daya ti agkanta. Jak amo ano boses da nga ta tinangag ko, wano, lipsing lang. Kita agman, Mare. Madamdaman to. Agpa-loadak pa'y. Nag-expire nga may ti load ko, Mari. Ada load ko, Mare. Ibagam, no anya ti Facebook account apang ipuposan da. Tabuyaak man ti bagbagam, Mare. Dahito ni Mari. I-search mo laangan. New Facebook account taray ta. Martin Queenie Vlogs tinaganda, Mari. Feeling vlogger damat. Anya lakit din dagita nga gasawa. Awan ti amoda pagtrabahuan daya. Iso akum kumpormimot ng ti mapampanunot da nga aramida. Mare, anya nga iti makunam iti impabuyak kan ka. Kasla lipsing mat, Mare. Isumot lang ti atap ko, Mare. Anya ko mga iti amuda kita nga agasawa. Amok ti boses da. Ngamjak pa'y idanangag ang nagkanta, Mare. Agure ka. Kunak man no agtrab-trabaho da ijay syudad. Isumat lang ti amok, Mare. No adda trabaho da ijay. Apay nga agkankantada pa'y lang. Apay ang masapol pa'y lang ag-vlog ng agasawa. Saan siguro nga umanay ti suswildoon da pagbiyagan da, Mare. Agure ka. Agsalsala da pa'y sawit. Wun, ada na kiti ipupus da. Agsalsala da nga agasawa iti sangwanan ti kamera. Kas dala agbibisin, Mare. Nan, buyaag man dagiti vlog da inton madamdama. Aday talakay. Agsalsala da nga agasawa iti sangwanan ti kamera. Saan lang aday ta? Nag-joet da pa isada in post iti Facebook. Mayat mo ti salad ang agasawa. Bagay damay. Na, kano nagtangkan ti bagbagida. Denggam pa ito'y kantada lakay. Madlaw alipsing. Anya, kalakit din na bakit. Buyaam lang. Sana masapol nga uyaw ida? Ay ibagbagaklaan ti pudnaw lakay. Ti amomi ka ni Marilisa kat agtrabaho da ija syudad. Mas daw kami lang nga, hindi di makita mi ngagblablag da magaya man. Amang bakit? Saan ang masapol na pakibiyahang maamin na makikita mo? Ipapudot mo mang di ti kape, tagkapeta. Kurang lang dito iti kape. Ada ibagak kada kayo, Tata Luisito. Anya na ita, Karen. Anya ti aramiden da Queenie kan Martin ije syudad, Tata. Ijay, ti pagtrabahuan da. Apay ka na eh. Trabaho? Saan samot at trabaho ti aramiden da ije, Tata? Ajat ka at mosawan. No kasta, di yu amaw no anya ti aramiden da ije, Tata? Idiretso mga minin. Ano anya? Agbeblog da, Tata. Agsalsala ken agkankantada iti sangwanan ti kamera. Intun kwan, i-post da iti Facebook. Sapay, kasla lipsing mo di kantada. No agsala damat, agpada da nagtangkan ti bagida. Diyak ka muna ita. O, bit lang tayo pakita kada kayo, Tata. Amang ano panunutan niyo nga gulul budak. Anyat ko na, Mari. Impabuyam kini Tata Luisito ti video ti anak kan manugang na. Wen, Marilisa. Kat, anya nga ti reaction jay laki na, Mari. Kasla bumilim nga rod, Mari. Anya ko mga ti pagbiliban na ijay, Mari. Nabuyak ti salada. Kat nagtangken mo ti bagida. No agkanta na. Kasla lipsing pa'y, Mari. Ay, naku nampay, Mari. Luk-luk pun dalang ti bagbagida, Mari. Nakitam ka di ti baro a post da, Mari. Inkantada ti sikat akanta ita.
Ngam kasla lipsing manan sika. Ag-comment ka, Mare. Ibagam alipsing laang ti kantada. Ag-comment ka matlaang iti video da iti nagsalada. Ibagam ta nagtangken ti bagida. Tapno inton sumaruno, amudan ti aramidan da. Aywan amare, nasakit iti mata ti kasta amapanda ipopos. Nagawid ka din dito, Alisa. Wan lakay, itaypay, apay ka de. Anya kay laki di mat. Tunggal umay dito'y balay dakwi ni kan Martin nga agasawa. Ti tupi ko yun. Anya kumatidakas ijay lakay. Ay na, no di yung magustuhan ti pupus da. Di kay agbuya. I-block yu ita. Tapnawarin ti alua sa uyo. Dakas aya ti ag-suggest lakay. Para iti pagsayaatan da. Tapno ma-improve da pay. Anya lakit din. Aya lakay. Tapno ibagakan ka. Sa bali ti apahal kan suggestion ha. Nagaduki di ngay bagbagam dita. Lawan tinasayat ngay bagayo. Aguli magkayo. Sana rin tamang uyaw iti diskarte ti sa bali a tao ter aramidan nyo. Saan kayo mo't nga agsweldo di takay? Hello, Tatang. Nag-miss call kayo matitay. Napuyak ngamin ti video yaw ito asawa manakaw. Anya video, Tatang. Ay, tay vlog yo ha. Vlogger, kayo magayawan. Kinapudno na, da kami ti agkanta iti kasar ti kaaruba tayo inton sumaruno abulan, Tatang. Lukasta, agawin kayo dito yung lugar tayo. Wala, Tatang. Isupay mo ti iti da talent fee Mayat day ta nakaw. Ipanagkagyaw ka nagiti managdilaw akalugaran tayo. Akabailan nyo ba itagkanta? Lip-sync kung kunada ngamin dito ikay. Anya? Nagadwa sa nagiti managapal. Idinamuandang ag-vlog kayong agasawa nakaw. Aging gaita, kastada latta. Wag, nupay kasta. Di kay maupaya nakaw. Kasta talaga nagiti tattao. Ama nagapal. Amin agaraw yaw dilawan da. Iramidan na kayo. Hindi pa kayo babay na niyaw. Di kay madanagan, Tatang. Uray anya pa'y tibagbagada. Ituloy milatta, ter aramiden me. Anya tinyawag ni Tatang, bakit? Nagsaludsud laeng may papaniti pa nag-vlog talakay. Amo na nga gawid ta inton sumaron no abulan? Lakay. Imbagakan ko na. Kat siyempre, naragsakan mo't. Mayat ka no agawid na. Managhapal kung kunapay ni Tatang itay. Dagiti kalugaran mi Nakita da ka no ti vlog ta. Kat nagado ti madi ti bagbagada. Normal samot ti kasta, bakit? Wan nga rod lakay. No siya, awan mo't ti bibiyang ko. Ituloy talat ter aramiden ta. Tinapatag kat awan ti badbad da kanta apada ta tao. Nay, basaam da ito'y comment bakit? Anya comment day talakay. Lipsing ka no ti kantata. Agraman ti naipo sa salata. Maditi comment da. Kita man no asino ti nag-comment iti kastalakay. Aday ta niyo? Lisa. Ni Karen mo't yamay siya. Isuda manan. Ay, anya lakit din dagita at tao. Awan samot ten tinasaya at nga aramiden dagita. Replyak ka di ba kay? Ay sanan. Awan matlaang ti maganab ta. Bayam ta i-comment da no anya ti kayat da nga i-comment dit na. Saan ta apa-apektong? Aramiden talat ta ti kabailan ta. Tapno ad-ad da nga agparikot dagita managapal. Ada kaming Tatang. Ay, agtugaw kayo pa yan nakaw.
Lugan nyo ka di dayjay. Wen tatang, hulugan day ta, ngamdandanimin fully paid. No kasta, adaba gaya mo ti service. Gimatang kami, tapno adda pag-service no kasta nga adda manen ti kasaran ang mabali na pag-sideline ng tatang. Ay way, taplosan kayo ang marigatan. Kinasari tayo ka din lang iti agkasar. Nagsarita kami iti chat laang tatang. Mapan kaming to iti ayan da inton malam. Gayam, mabalay na negosyo tagkanta. Un tatang, isumot ti may sa pangalalaan mi iti kwarta. Ki trabaho yung ay gayam pijesudan. Ang mga nuniyon masikasaw. Agtrab-trabaho kami lata tatang. Inayon mila ang ti-vlog ta isupay mat. Mayat na ita anak kaw. Dago sa makaurnong kayaw. No nalaing kayo magdiskarte. Dua, ti source of income yaw. Imposible yan. Di kayo makaurnong. Queenie, kaano pa nagawit kayo? Idi na minsan pa'y nga aldaw, Marilisa. Itaman pa'y analagip yu tinagawid. Una, tada kami tinala ti kaaruba tayo nga agkanta iti kasarda. Anya? Di mo nangagmaray? Da kami ti kayat damilan nga agkanta iti kalaysada. Kabaalan yu nga rod? Wan iso nga rod anagwan kami idi nag-message da. No kasta. Talagang addalat tamo ti kaarubang agpilip iti talent da. Napauli Marilisa. Ha? Ay, awan matkit di, Queenie. Adala na lagip ko. Jay lugan ngay anak kaparada iti sangwanan ti balayo. Kukwayo day jay? Wen, lugan mi day jay. Simple laeng. Talagang umas asenso da. Adabay gayam ti lugan da. Nasalaw ko ni Queenie di tadalan itay mare. No kasta, nagawid da gaya man. Wan, isuda ka no ti agkanta iti kasardamilan. Di nakman rabakan akasta si Kalisa. Pudno man ti ibagbagak mare. Asino tinang ibagakan ka, amakan mo kun kuna dalaang dayta. Ni Queenie mismo tinangibaga mare. Anya? Adda pa yung tilugan da ka. Sigurado a second hand laang dayjay. Kan utang tinaggapuan na. Pangalanda kumangay mat iti bayad da no bilang man. Pudno ka di tinadamag ko, Queenie. Anya day jay mare? Da kayo kano matiagkanta iti kalay sa damilan? Wen, da kami na rod. No kasta, pudno gayam ti indanon kanyak ni Lisa. Adda ka di pare ko? Ay awan. Awan matkit de. Kayat ko lang nga i-confirm no pudno matlaang. Umay kayon to tapno agsasalakan agkakanta tayo. Ay, uwan makitan to no sa anak asumadot. Tapno mabuya yung matlaang on the spot ti panagkantami. Tapno saan kayo nga agkom-comment iti dakas kadagiti video nga ipopos mi. Anya? Naimbag man, tasaan kaya nagpinungot kini Karen? Bakit? Wen ata nakapagtepelak pay lakay. Yung madlaw ko itilangana akas la madanagan launay. Nalagip na siguro, dagiti comment na kadagiti video ta. Mabuteng day jay, no idiretsok nga ibagakan kwa na. Iso akas jay ti reaksyon na. No, apay nga may namasapol nga ag-comment da iti kasjay. Sa ita, isuda mo't gayam tagbuteng. Ay, agin tuturod man nga minan dagita managapan lakay. Ala, bayamon. Ditan pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ag-practice takit di, tapno mayat ti performance ta inton bigat. Ipaneknek ta asaan alipsing ti kantata, ken kabailan ta ti agsala.
Uray siyak nga rod, Mare. Kasla masaduta ka mapan. Ay, anya nga tang agpaiso, Mare. Kasanulaangan, no i-special mention data ijay, Mare. Ay, di nakababain to. Day tamot lang ti may sa pagdandanagak. Nang rona kat isudang agasawa ti agkanta. Amangan no bumalas da, Mare. Indilit mo ka din, nagiti comment mo iti post da. Ay, wan, Mare. Deleted aminan. Uray siyak, Mare. Indilit kon. Ngam adalat-tadanag ko, Mare. Narigat man, no ma-special mention ta ijay. Ay, nakababain mo. Mapan kayo git din. Tapno mangagyo ti golden voice dagiti taong uyawon nyo. Na. Mare, nagatuti nagpalakpak kalpasan ti panagkanta da Queenie itay. Wan nga rod, Mare. Talaga nga adugayam ti fans da uray dito'y lugar tayo. Wan nga rod. Uray anya ti ibagbagata kat bumiliblat tamot dagiti tattao kadakwada. Ay, nakababain tapay dito'y, Mare. Sapay in marmari testa kadagiti kalugaran alipsing laeng ti kantata. Anya nga iti makunayo iti kantada. Lipsing ka di pay? Anya kalakit din ay alakay. Tunggal ada pagsaritaan mi, adda ka akanayon. Kas makita yu may, talaga talented da. Oray uyawon nyo ida, agprogreso dalata. Da kayo nga, ada sweldo nyo, itikas na aramidan nyo. Masapul nga rod nga iparupam, si ka Albert. Ay na, inton sumaruno, agbalin kayo naragsak para itipadayo a tao. Di yu ipalubos nga apal ti agari di ta puso yu. Naimpaglaga na, tasan awar freak da Queenie. Iso nga awan tinangag nyo. Ha, no sabali la siguro a tao. Delikado kayo. Amangan no special mention kayo matern. Kasano ngay, Mare? Kaano tang agsorry kadakwada? Kaano nga tang agawid da, Mare? Agsublida kano ijay syudad into nulunis, Mare. Panag ko na, Mare. Mapakawanda ta nga tano, agsorry ta. Day tatidyak sigurado, Mare. Uray nag-delete ta ti comment no na-screenshot da. Awan mat siguro ti dakas na no ipadas ta ti makisarita iti personal kadakwada. Sa bagay, husto ka, Mare. Saan ta amaamuan ti sungbat ti saludsud ta no di ta padasan ti makisarita kadakwada. No anya ti desisyon da. Aklunan tan ah. Anya kay kat managbasol mat nga mintingiwat ta. Anya laki, Jaid. Agbalin ka anaragsak, kadagita bambanag anaragpat ti pada mataaw. San adakas ti agsajays, wano agkumay no para mag iti pagsayatan da. Angam no ti suggestion wano comment mau, ket adanayon na nga apal, ay agpanunod kan, tasan anasaya na ita, kakabsat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.